Genesis 6 verse number 8. Genesis 6 verse 8. Kodwa Noah wathola umusa kusimangazi. Noah wathola yini bazalwane? Wathola usimangazi. Sithi imsilungu. What are you from us now? But Noah found favor in the eyes of the Lord. Oh, but Noah found favor. The reality found grace. Hallelujah. Noah wathola yini usimangazi bazalwane? Wafuna ukufumana umusa. Ngicela ningivumele namhla. Kafishane. Siyabona usedlamini sejabula ukubona Nkosi. Oyisakele yabopha. Uma uNkulunkulu adala umhlaba, iBhayibheli lithi wadala umhlaba lo perfect. But ekuhamba kwesikhathi ngingasho ukuthi emalanga the earth became void. But the Spirit of God was hovering upon the waters. How is what Amen. The earth was created perfect. But the earth became after creation. Noma isikhathi singashiya ukuthi asingakanani wase kuba mnyama. But bese lithi moya waNkulunkulu ngephambekela inyumba eduke manje. Hallelujah. Now, and lesimva kwesikhathi lesinye futhi then God spoke, let there be light. Ngikholwa bazalwane. Nasekhona ilight wadala wasasaqedisile ukudala yonke indawo esibona ngaphandle, the trees, the waters, the mountains and everything. Then God sat down and said, now let us create man in our own image. And Babylon dominion over everything. Now, and then God created man in his own image. That's Genesis 1, verse number 26. But chapter number 2, then God formed man. God abazalwane. Waba wesilisa waphinza wathi kasambekile wasewuthi it is not good for a man to be alone. Wasubakhela ke utamli bathi wadala tilwane wadala bonke but bese siBhayibheli noma kunjalo umuntu akamtholanga umliwadisi waseNkulunkulu umehlisela kutho. Then he formed a woman. Hallelujah. Amen. Wasothi abahlale ke babuse ke lapha emhlabeni. Bahlala ke babusa ngoba mnanzi. And as babusa then Satan in the form of a serpent approached them. Nembala uNkulunkulu But ababonge uzimayini bahle mfitara kaNkulunkulu mfana kaNkulunkulu ushito uNkulunkulu singathi lawo phendula ke lo munye 1-2-1-2 lehla inzaba ansikhona abazalwane. Then the Bible bese lithi Adam knew his wife and she conceived him. And from there baqala abantu banza emhlabeni. Nina abazalwane. Nasebanzile abantu emhlabeni unfortunately bakhanza uAdam na Eva sebonile kwayithothuswa sono emhlabeni engisuka ngalolanga umhlaba waba nesono base bayadala abantu badala bakhanza sikamhlabeni sekunesono nasibasho thina basisi iBhayibheli lithi banza ngebubi lubantu emhlabeni bangazi nje bubi kuphela kwanza nebudlwangudlwangu kwanza nesono wababuka uNkulunkulu abantu bese sithi iBhayibheli wasuyathi sola ukuthi ngibadalele wasasingela babhubhisa lapha ngibaqedze nyama ngoba abasakwendi abasaphili ngalendlela mina uNkulunkulu engibheke sibaphile ngayo bese siBhayibheli nakho uNkulunkulu ayemhlabeni ayodestroy yonke into lekhona ngoba akasho singawubhubhisa abantu kuphela ufuna ukubhubhisa nendalo yonke lekhona letilwane nefishi nayini lekhona ndawushayela umhlaba ngobuyisele kulesasimo kwawungiso namudala. But uNkulunkulu bese siBhayibheli wasithatha mission yalo wabuka emhlabeni wachaza imvozo igama layo Noah.
bese lisikepha Noah unabantu abangaka abaphile emhlabeni bonakele wafumana umusa uSimakazi. Ekhona bazalwane. Amen. Wafumana yini uSimakazi bazalwane? Wafumana umusa. Verse number 8. Lasifunze khona la. Enasitshela ukuthi wawuqela lo musa uNkulunkulu. Ngicela Nkosi mina na ukubhisa ungishiye no. But the Bible is just decided uNkulunkulu uthi akubhise Noah found favor. Noma he found grace. Hayi ngoba bekudeserve because I grace lawachaza ukuthi it is unmerited favor. Not because Noah was perfect, not because Noah was sinless. Noma la nto asithwala wabekalungile ahamba naNkulunkulu akhona uNkulunkulu, but he was not perfect, he was not sinless. Abemuntu alethakathaka ngibona futhi chapter 9 after the flood into eqala la yena noemva kokulima waphisa tshwala wanatha watsama. Ngibona khona this man was not perfect, but umusa wamlocate. Yeah. Because emhlabeni kuthi into zanjani bathandekayo the perfect. As much as simkhonda uNkulunkulu lo hlabela ngokuthi anginjengawe Jesu ngozama lokho ngawe. Because we are made perfect by God through the Holy Spirit. Hallelujah. Amen. So no angathola umusa ngoba beka perfect noma sinless, but wafumana umusa ngoba uNkulunkulu decided ukukhombisa umusa wakhe kuNoah. Kube kungakhombisa umusa naNoah beka ukuphupha. But ngoba kuthola umusa uNkulunkulu wasemsindisa Noah. Kanibonga igama leNkosi. Nikhona bazalwane. Now, sekusho ngathi nasikhuluma ngemizana iBhayibheli lithi noma kulababhala ko bathi it is unmerited favor, undeserved. Lo musa waNkulunkulu asiwutholi ngoba usifanele, but siwuthola ngoba uNkulunkulu decidile uselela umusa. Ngiyiko Paul baseFesu chapter number 2 verse 8 and 9. Athi kusinziswa kwenu kungemusa akuyi ngemisebenzi kuze kungabi khona lo dibongako. Because kube uNkulunkulu nowamsinzisela ukuthi ulungile abantu akubonge vasa umqolo ukuthi ngimngenza lamhlabeni olungile ngomsinzile. But akawutholanga ngoba alungile, but wawuthola ukuthi uNkulunkulu wadecide ukuthi amlile nowamusa. Ekhona abantu. Amen. Now uma Noah athola umusa kuNkulunkulu ngesikhathi uNkulunkulu afuna ukubhisa umhlaba. Nasifunza iBhayibheli liyasitshela nathi ukuthi uNkulunkulu bekendanga futhi la atawubhubhisa khona umhlaba. Elibantu labasemhlabeni bonke lephilwane nendalo yonke nabo konke lokukhona uthi Joel akabhala kubekelwe ilanga lelikhulu lapho uNkulunkulu ayakushisa khona ngemlilo akuqhedze nya. Lungisa umhlaba wakhe. Lokho kuyasitshela ukuthi uNkulunkulu umhlaba lesiphila kiwo akawufuni ukubona ungcolile. Mana lo mhlaba usingcolisi, ungoliswa ngithi. Ngiko bekulabe lesikhathi ukuthi ngaleli nyandanga nawususa konke la emhlabeni. Now ekuqaleni usebenzisa umlilo. Wasuyafuma wathi ngeke ngisawusebenzisa, mina ngisebenzisa amanzi. Ngisasebenzisa imali. Ngiyaloka ngiyaletha umlilo ushise uqothule konke. Yingodikele lehlali lomhlaba. Sikananyana uNkulunkulu decide ukuthi sekuyalayida umlilo wami emhlabeni ngishisa kokungakhi manje konke. But noma kunjalo iBhayibheli libheke baleni ukuthi kukhona la bayawusinza hayi ngoba basinless noma perfect, but uNkulunkulu obekela umusa. Hallelujah. Amen. Basendela imbaza leNkulunkulu. Ebele nasinake sithi uNkulunkulu akabeke umusa wakhe eqeleni bese kufika ilanga lakhe la ubhisa khona umhlaba. Sonke bese umasha sidele sogwini. Good life. Nalesibaqabanga ukuthi bona nabathandaza nje bathi babe izulu liyavuleka. Does not mean ba perfect and ready for heaven. Nalofu besena simbone umbono. uNkulunkulu umlayele ukuthi umhlaba sotawubhubhisa. Akusigaranti yokuthi nasabhubhisa uyawusinza. Ngoba kude lo sinless.
la emhlabeni kaNkulunkulu. But yini etawusenda siyofika ezulwini nganyelanga ngumusa waNkulunkulu. Enomusa waNkulunkulu siwudzinga nyalo uze usisite kusasa. Hallelujah. Amen. Ngesikhathi lesingula siyelelini noma nebengaso ukubhisa umhlaba usethelele lo musa wakhe la emhlabeni kuthi bonke laba responda kuwo ngalelanga kuya Jesu basinze. Hallelujah. So ke nabemnjalo besho ukuthi sonke lokusilapha bathandekayo umusa waNkulunkulu siyamdinga enomusa waNkulunkulu khona. Akwamvu umhlabeni kathi lo musa ongaka wanele bonke ensongathola ngoba kangaki bathandekayo bonke. Ebele nje nephila kwethu nje la emhlabeni kungemusa waNkulunkulu. Now simdzingela ngetizathu letiningi lo musa waNkulunkulu ngetulu ngokuthi simdzingela ukuthi nasishiya lo mhlaba noma ke Jesu nakabhubhisa lo mhlaba sibe nenzawo ezulwini but siyawudzinga even nasekuphileni nje kwethu konke komalanga nemalanga ngoba nako kungemusa waNkulunkulu. Hallelujah. Kungemusa wabani bazalwane? Lokuthi ukhona nje uyaphefumula namuhla kumusa waNkulunkulu. Laba bhalako babeka igama letinengi but asekubale few ngotizathu temusa waNkulunkulu maybe up to number 5 kumbekala yelanga siyawubuka lokuyi umusa waNkulunkulu laba bhalako bawuhlukanisa igama letinengi elisibela igama letinengi sithi ngumusa waNkulunkulu nje for a daily living lokuphila kwethu kwemihla nemalanga esidinga imbazalwane sithi umusa waNkulunkulu and that is called common grace. Ngulo musa waNkulunkulu lothi lala ungathi ebusuku kwentekayo but umusa waNkulunkulu ugqine uyakholwa noma awukholwa ukulondolode uvuke kuseni uphume lilanga ukhale ukuthi liyashisa ufise litulu line uNkulunkulu alinise nabantu abangeke esondweni labangamesabi uNkulunkulu alinise litulu athulele moya namhlabeni kube nabo oxygen nabo konke sikhona ukuphefumula asibelekelele uNkulunkulu enloko kungemusa waNkulunkulu lokuthi yaphi lokusithenile itolo wasijesu akhe kumusa wabani bazalwane mina ngikutsheleza nomfundi lesinayenza ngisathu phela kwetulu niso abantu boscience ngabe sesithi sicapha the button namhlanje sifuna tu namhlanje sifuna la namhlanje sifuna kemi lasibona umbane sibasa wesaba umise but kumusa waNkulunkulu ukuthi line uNkulunkulu decides kusebenzisa imvelo ilethe tu nikhona bazalwane. Amen. And that is called common grace. Umusa lo wendele bonke bathi lokuthi uyaphefumula nje mahede na phefumula letilwane kaphefumula kumusa wabantu bazalwane waNkulunkulu. Hallelujah. Then siyawudzinga umusa waNkulunkulu for ukuphila kwethu kwemalanga onke. We are not here ngoba perfect ngoba sinless. Awakakhulu yonke leminyaka wazofikela umuntu ngoba wendele okungcono but uNkulunkulu decide nje ukuthi phila. Hallelujah. So sidinga ibazalwane umusa. Number 4. Siyawudzinga umusa waNkulunkulu ukuze sikhone kuseva emisebenzini yaNkulunkulu. Ngikho labanye. Awambaphondo kabhala base 1 Corinthians chapter number 12. Athi moya ubabela bonke ngekuthatha kwakhe. Kwekuthi kune ministry gift kuwe, kune spiritual gift kuwe. Kunande kwethu ukhone ukhoda kuNkulunkulu nekukhoda labanye kungumusa waNkulunkulu. Hallelujah. Amen. Akusikho usikula longqono bese angaba ngcono yena bese sicabanga ukuthi so ulungele kuseva labanye abantu. But moya waNkulunkulu ukunika inkonzo uzukhona kuseva labanye. Phinde akhona moya waNkulunkulu. Kukwena ukhona lokuseva nenhliziyo lekhululekile. Ungakhathi kumthwalo. Grace. Hallelujah. Lokuthi unesipho samoya. Ngiwakukhethela ukuthi mina ngifuna kuba lesipho seprophet. Umuntu la kembi kwami, seprophet esingeke kanjani. Umuntu la kembi kwami ngimtshela indaba zakhe. Wena 1 2 3 4 5 habuke sesilo wami. Okay, sila kakhulu ukuthi ufuna kuba lesipho isipho.
Haleluya. Sipho basikhetha nje kule ntakamoya ngabe sikhona sinye. Siyakuthi uhlale nje ungenilutho. Yesu ungasena njani Yesu? Alo leso masikhetha. Bebane abantu basikhethile leso. Kuthi le ndawo enjani? Ngizohlala ngaphansi kwegazi. Leyo ngakhethela zami ngekhetha kushaya. Asikumankulunkulu ukunikile lokho kusiseva, but you decide ukuthi ngeke ngiseve ngemabomu ami, ndawo kanjani manje? Kuhlale nje. Hlale nako. Kuhle ukupolisha nje uzobona mina ngesipho sami ngise intercede, ngithakazele abantu, nqusele abantu, but you decide masisebenzise. Lokho ngakhetha. But down the people start uNkulunkulu bathandekayo. Ngoba sonke lokhu silapha, iBhayibheli lithi umuntu oyonando unenze ulayibeke kuye. Phela nasuphendile. Nofanele uyisebenze ukuze kwakhiwe ibandla laKristu. kaNkulunkulu kude losipho nje sekuhlala. Akekho umngane wamanzi la. Ansabhakana ngento so. Akekho umngane wamanzi la. Kwathi kutotoka tipo letikhona sikhona sandla, khona inyawo, khona indlebe, khona inqeke, khona ingqondo, khona inyawo, khona konke. Wasakuthi kude tibuni. iBhayibheli lithi ngimane ungamkimba kaKristu. Wasakuthi kude lesi. Loshothi kude umuntu uNkulunkulu amphesipho sekuhlala nje ngaphansi kwegazi athi ngeke sathana angishumisi sovela ukushumisa. Kungumusa waNkulunkulu ukuthi kube nesipho sekukhonza ibandla nekukhonza abazalwane. Nasakunikile uNkulunkulu sisebenzisele lokho. Ngemathuluzi lawo ekusebenza nomsebenzi waNkulunkulu. Nabo kungani bazalwane kungelusa. Ngothi ngabembili. Bese nkunamba bani? No, nkunamba 3 bazalwane ibethi kasho. And number 4. Singamusa waNkulunkulu uze usustain kulolu hambo lokukhona. Haleluya. Kukhona ikhona bazalwane. Ngale yendaba semchithile kanjalo ungazenzi umthetho okukhula. Don't want to make a sweeping statement. Ngale yendaba kukhona ikhona. Nawe ndingamfakazela. Ikhona intanga lapho khona sathi ngiyekele le. Lento yena ngena njani? Hayi ngikhatha solo. Nyalo nje ngikhatha kokweba nya. Ngikhatha kodwa njani? Ngilambile ngitele ngakudla. Endonakudla kukhona namakhelwane nabekho. Nangathi nje ngibele phasi ikholo angabe mphila. Ukababa ukuthi into leyabamba wagira ungakayi. Musa waNkulunkulu. Ikhona abantu abasha. Nawe nje uve nje ukuthi ha ngingafa phela asengizame kanye nje. Ngizame kangaki? Ngizame nje kanye futhi ngeke sale libala ngawuzama nje phindze ngiphile but igrace ithi no ugira ungakayi. Bese ngumhlebisa sesonweni la. Umusha. Ngikakahle la. Ngabe nje uyuve nganye la. But igrace sustain. Nawe nje uyuve emsebenzini ubona le hedeni balipromota mbaba embikwakho. Futhi nikutshele le hedeni ukuthi umbona nje baze bangipromota ngiphumile ngihambile. Ngathi shwini la bangithi bangeza bangithi masinambuya umphathi vele wathatha amafayela waphambathisa nabuya ngetulu ngathola ipromotion bese usathi mina ngathi phansi ngibuye. But igrace ithini manje? Ngoba yena akakhola kakhulu kubithatha umzamo ukuseve. Sithi ngomzamo ukuze sikhole bathandekayo ukuqhubeka nabakholweni.
Kwake ngale nyanga vele kushaye phansi lokwesilimo. Ukushaye kumanje. Ukudibe. Kungase kukushaye phansi. Umusa kaNkulunkulu uzabapheli ngawo. Buya mntwana buya ekhaya. Musa kwenda njani manje? Musa mliba. Na ukumangala kusenini lo. Uvuke mbamba ekuweni, ushisa kwasini ungathazake sewuwe. Ngoba kumusa. Ngeke nje understand makhona nasafalela natono. Athi lona wasihlaza, lona wahlaza livangeli. Labani livangeli lahlaza. Ngubani iphindze lo mpitha sakabuye ekhaya. Ngoba balivangela kagama, abe ngase balivala sumaka, ngwi. Abe sekena njani manje? Ya gera phuku gemi wena ngobitoro wethukile wena kalemanga wena uloyi ugezeke swasho mabuyi. But ngoba livangela kaNkulunkulu bathandela isilo lethu. Umusa waNkulunkulu wenele bonke bantu. Awukanele abangakakwali imali ekhuleni kuphela. Wenele lo limele angazange singadli imali. Enakabuya sonke sibesifanana ngoba sonke sibemusa. Ngifuna sibone ngale lisolelo. Sihlabe ingoma yinye, ngangisole siveze nkosini ngegama laJesu wathola kulo. Wenza umthandazo wami. Bomthethelele. Ngoba sonke lokho sabasele njani bathandekayo. Sithethelele kuJesu. Bonke lesina sigena sithethelele, sigena kwaJesu sithethelele. Don't take. Ngoba ngasho ngokuthethelele. But noma ngathi ngakuthethelele mina, ngakuthethelele Jesu, siyawuchayisana nawe ngathi ingosa lezinto sijayiva. Naba khona kuya ezulwini siyawubona nakho ufuke njani nobe ngafunda. Kwathi uMsawuNkulunkulu ufikise ko. Lo msale livangeli. Hallelujah. uMsawuNkulunkulu. The last one for today. Sithi uMsawuNkulunkulu usisiphe sikhone ukugcineka singathathwa ngomuphi. Hallelujah. Sikhone futhi ukunqoba ngesikhathi sema-trials and temptations. Singomusa. Impilo iyithinzeke bathandekayo. Uzuve mbamba lokho ukuthi awusakhona ukuthandaza. Ngikushaya imoto yempilo. Ukhohlwa nokuthi baba wethu osezulwini banigolise igama lakho. Umuntu lelo ukuthi ukhohlwa nokuthi God bless this food in Jesus name. Try it. But the grace, it's sustainable na lapha. Ikona bani. Ikushaya impilo ibuka uve mbaba kwawena khona msabuva nje. Ungansabide lo moya kaNkulunkulu. But the grace it asihambi ngekufa, sihamba ngekhono. Asihambi ngama feelings ukuthi ngiva ngisemoyeni namhla ngiyafutha. No, I call them my emotions, but I want to say more than my emotions. It's kind of strong. Now we can use that. Let's get some good. Sahaba wena philile lesayele sotu. Hamba namhlanga namingane wami izimhlangano. Bavusi. Ngekusho umngane wami lomunye kwanto asenamhleke. Basibebelela ngephathi emfundisi. Nasele ekozweni baphuthe eqala lomqimbi kanti seyikhona iband. Mana akukho le praise team ikhona le. Badlala le PCB. Bese kusukuma lo mnyemake la. Athohlabela asilide la. Asilide la. Nathi sihlabele. Bese our good friend ajoyele lo mama badansi. Badansi. Ngoba inkumba lebafundisa lesuku. Athi kususa lapho ngeni ipress team. Na ifika ikonzo lo mama ngithi hlala phansi. Ngedlame nje. Hlala phansi. Athathe over kahlabe. Awushisa.
bahlabele nasanjiywa bese siyabuka ke thina namhlanje ukuthi sanimhlanje senahakhuluma kakhulu sika sisite kangakanani ngemo athi ke lo simbuta wo lo make ibholo yakhe isistable ucabanga senza namhlanje sakukela lokuhlobo kwesamba lazi labantu sebamangele ukuthi namhlanje imbili Every place. Alibonga igama lenkosi. Sithi ngayini bazalwane. Sesikhona iqhubeka nokukhuluma sithi ngayini bazalwane. Mina kwalo ngabe sesidansele sadansa wazi ngomakala kaSathane ukuthi sibaneke. I still don't know what it is about speed. Some few years, but super good. Grace. Qual as cartas me deixaram, over would see. Não vou lo saber trade. Paul would say, "I'm in here for billionaire." What's an atadasa? What's in Bulula soups? But lama soup and Bulula shall Kulumana Paul. What's the Umashu Bega near Paul? My grace is sufficient. Leni ngoba umusa wami uyabonakaliswa etsakatsaka baba. Yebo ke Paul athi ngesikhathi ngitsakatsaka nginani manje nginemandla ngoba kusuke semasula ami kusuke sekungaba uNkulunkulu lathethe ofa. Lokho kubita umusa waNkulunkulu okukhulu. Bathandekayo. Usenziswa kwethu akuyena imisebenzi nalekhwepha. But who am Musa? Then it's a woman song, Upo, and the song. Because sometimes people land, sometimes Polly. Speaking to the town in a walk and move. Kumusa. Kumusa wa Mulungu sisi. Kumusa wa Mulungu bathandekayo. Lokhu tusaphila namuhla. Akusingo une medical aid. Akusingo kudla kahle. Akusingo kuyajima abakafola bemoshado ngoba bangenalutho labanye bafele kanjena kodokotela nabangqondo babhadele imali engqondo wasenza umuntu lo ngathi nosiyodlala nakabele ekhaya nemusa wona bapho watalwa na baphonza ngaya bapho wafunza na bapho waqashwa na bapho khona nabo inyaka ledlule bapho ushempethela kuKhisimusi wa 2025 labanye babo bebaphile isaka waphuma ekhaya buya bathi impilo yathi ngiphelela la uyaphila namhla ngoba uNkulunkulu ukhethile ukuthi uphila elikulo uthumendani mbonge uNkulunkulu ngalokho ngosi yakubonga ukuthi ngiyaphila elokhu umusa wakho ungacabanga nawukathi umuntu ibheke ethu la mana kwanela uzala kwathi kushayela bantu bashayela mhlamba manje ayike mhlamba kuphela lapho noma ungahamba 12 kama liqanya kama liphuthume uphose motion but igrace ikhiphe umuntu emotweni leqona yaqala ya umetasi waphuma bathi usinescratch nje la ukuthi ahamba and that was grace esawuzinga lomusa wakho yetuluka konke sokuthina for our salvation kungaba liphutha uthomba kangaka enkozweni so wethu iminingi imisebenzi yebandla so wasenziswa kube lo musa waNkulunkulu khona kuma decisions lenziwe nakusuka umnyaka awayende ukuthi asemukele umusa waNkulunkulu esidliso mphethu ube lo musa wangaka ngiyapheka namhla nabe nowawuthola umusa phakathi kwesive lesonakele nawe ngithathela bami nje umusa wakho Nkosi msizise nomusa wakho ngiyafuna kuba mfana elusho wahle lo mhlabeleli
lo musa ngaka sokwathola wanele wonke ungahlali abe kulalekile ekhambeni ekusenziswa kwakho memukele Jesu noma ngathi uthi lisebenze imihlelo yendile bantu kulula ukusebenza khona athi umhlabeni noma abonile kakhulu kodwa esise ngoba lo musa wakhe ufinyelela nakhona singaqabanga juleni kwesono menyule umina ungathi banje ngendlela ekufeni kwabona phakathi ngendlela ekulahleni kwabona phakathi ngoba ibuka impilo yakho ukuthi unakele kangakanani noma wona kakhulu lo musa kaNkulunkulu kwamkhulu ukusizise nawe impilo yakho angabhekelela nabanye bethu bahambile lendlela ngihamba umalanga beduka baficela kusho lamhlanje uNkulunkulu asangakusizisa akubambe lesandla akubuyisele kuye nawe uphumele umnyango lapha uthi uNkulunkulu umusa bekusona bese kudukile kanti uNkulunkulu unyekile ngiyacela sithandaze lo musa ngaka